Bueno, duro-diretso na kita kan programa Tingog kan Banwaan. Good morning. Huwebes ngunyan, St. Jude. So gabos tabi dyan ang devotos ni St. Jude. May pagkakataon na magpasyar lamang dyan sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu. Kan Ligaspi. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. 27 na ngunyan kan Pebrero 2025. Sagkod kitang 10:30. Magiging katuwang tadyan ang Mega Force Patrol Chief Jimmy Pading Jim, Kumpareng Al, Kumpadreng Jomar Bien, Joshua Bino, azin si Karen Nicolala, sama ni Bella Henry Mata, sa Master Control si Kumpadreng Nal Baldo. Siyempre dyan sa newsroom, yaon po dyan. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí. News Director Mar and Angel Jen Mary Joy. Sa production si Madam Sia, tarabang-tabang sinda pati naman po sa social media platform with Jimos Barrios. Si la conoces te gustará porque es la bomba. Sa IT, Jerome Nico Martinez, kasarabay ang Cat College OJT, si Ernesto Bravo, and si John April Ostero. Ecstasy. Mga interns man yato from Bicol University yaon dyan sa field. Tano. Ecstasy. At idigdi sa newsroom, yung mga yaon pala dyan sa field, ano? Extano. From Biyong, mga opisina tabi, kung may nagpapasiring dyan sa Indo, kindly give the necessary accommodation man tabi. May mga IDs poan na OJTs from Bicol Universities, interns, igwa man tabi yan yung nagkakanig yung identification cards, IDs, and igwa sila ning express permission hali po sa samuyang management na mag-news gather, mag-interview, mag-masid dyan po sa saindong lugar. May mga IDs po yan. Bicol University interns. ID po na pinag-issue officialmente kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM. Ako mapan sa indong servidor sa radyo. Check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige, standby si Joshua tabi Pading Nal. Ang sa tuyang pag-iriba dyan sa Master Control kan Jigs Baldo Welding Shop. On assignment ini si kunyan si Joshua dyan sa luwas. DCGB on assignment. Joshua, good morning, God.